OCR sport ili na našem trka sa preprekama, to je sport u kojem mi trčimo razne trke po Srbiji u kojima nema pravila koliko distanca treba da bude dugačka. Dakle, trka može da bude 100 metara sa preprekama, a može da bude i 30 km sa preprekama, u zavisnosti opet to od organizatora. Ono što je najvrednije pomena jeste i najpoznatija trka, to je Spartan. Spartana, nažalost, trenutno još nema u Srbiji, ali ima u Hrvatskoj svetsko prvenstvo koje se održava u Sparti u Grčkoj, takozvana trifekta. Često nas dočeka, recimo na svetskim prvenstvima nas dočeka kugla od recimo 50 kila koju moramo da prenesemo nekih tipa 50-60 metara, koju ne smemo usput da pustimo i da se odmorimo jer nas čeka kazna. A na svetskim prvenstvima najčešća kazna je nošenje lanaca, koji također imaju po 40-50 kila i nosi se još više. Zatim sam išao na to samo svetsko prvenstvo koje je stvarno priča za sebe, gde iz dana u dan sve teže, sve si umorniji, prepreke su sve teže, mnogo tereta se nosi, predeli su jako teški, sama Sparta je u planinama, što nama ovdje iz Apatina Jerketa predstavlja problem jer je sve ravno pa ne možemo baš adekvatno da se spremimo.